Rwngnog kaisa gothar thai eba mondir bo hinjago fiaba mutai nokno musuknok sramjak mahai baksa wngwi tongkha. Obohaino mangpli kasoi feka Chorilam constituency bai khobjak Chesrimai high school o. Nok krikhe thinangni jati hinjanai rok Boro thangui porinai sumung amsini MLA Subud Debormani. Auli amsiyo tongma hapangni Rwngnog rok jorabai baksa slaijakha kahamke Rwngnog rok sramjakha fiaba kami amsini Rwngnog rok tabukbo musuk wak tok tornijak mahai tornijak sibo. Obohaino khungsa Rwngnog khammani patimung khnawi Rwngnog berai naikha amsini MLA Subud Deborma. Jora kolokrongbai khammani jora sekang khammani fiaba tabukbo jai khlaijayako. Aro thangai mangpli nugui belai kha sajaka mangplio kasai faika Rwngnog khammani ulofano tabukbo jai khlaijagya bijab rok saharjak hawono. Asuk simia Rwngnog hamkrani bagai Rwngnog thugino SMC committee khajago fiaba SMC committee sulusi jongjal asaimonoti amsaini no MLA no sana nago hinai wansuglia obohaino koksil jamung. Abu kedal siko abu komputernya ko. Kedal siko. Ada orang kamu kenapa? Lalu lagi suruh oh abu aja arekta room to itu bangani. Abu tahu sebanyak kan? Kalau cikgu itu sebenarnya tu kan yang udah kisahnya. Ini orang ini 24 tarik April 2023 ini orang appointment ke Chorilam constituency ni bisingo sesri malangkha bisam gondani gana waktu about 3 kilometer abo. Oke abo thangnayao khamka namungui khamka abo to already report borekha DM SDM naipika ang borna somoyo bang sawarka ei school ke khamoni khalamani abo bisu jorate kubai abo rugi negari dini borong sungo bongna ang sawka sungo borba anu sawka jot to damage ni bu koita room khamka bisu khamka abo borong already report doi already habol load orni district education officer no khani chawa abon pore ang physically ang tini ang visit khana phakya nuk phakya ro school to pura kaisa block to pura so khamjak aro poribesh singya aro class singna motona poribesh singya school no daki ke immediate action nawoi broni porinani nok Rwngnog sramirnani bagai ang SDM no sajak ebong omona ang concern department ni minister no sanai date kore o school no kahamko ngiyakoi rung sungnai rok dakti school of high porimana ningtheng aboni poribesh omoto emergency hakin ma khainai karon sungnai ju porin nangnai bole nok sikri ke buru porinai ba cyclone 5 oro iko kitchen room dok iko abo MDM room ni school room khaima ro abo punto uri tlang baikha SMC committee ke bora anung job jano gya ontote elakar bidayo hisabe elakar local representative MLA hisabe bora anjan wana even though ang haipana as ani responsibility ani liability tong hiang tini phai school ang poridorsona phakya ang luk phakya ang ori putno urduton kotikono sanai pressurize nai dakti ke middle oti sector abo samungoi ora rung sungnai rok serokom service mane taisa agin hake porimana nite akoknang sanor tolchong ko school to school solima somoy se bortabo school to school ungrayang tongoro ang phaimo phakya ebong aro school kuno boundary proper boundary krai ang SMC borong ngi khanya nuteng gasakra mo pressure school to boundary nangai mo kaisan borong nok tongmani nok khaya mo mondir nok school surungma jagabo oro jate school boundary nuteng oro bathroom toilet ব্যবস্থা tongban oro dabno jate kusu kuring ke je infrastructure kuri abonate oti sector adhikarik no sai ang khani bagi ang dukenai sam jenglar no phajaro phani oro jenglar no phaiba ba ang ba oro school boundary thing motong kurui cái ko nok nuk bai jak nuk phakya fan ten dok tongmai mani facility to tongmani infrastructure tongmana abro ko bebang hamjak mung nuk phakya omo hairok nuk phang ke tai main khlai bong aro school nok je khamani pore nok develop nok mana nangnai borok jate srungnai rok nok phai porimana na abro nuk phakya jate school boundary to tongono tui rok oro kitai nok rok suti nok rok tongo nuk phakya ro tai tai emon kure master bor sab dojana tongo master to morning by noon section sab dojana tongo to kharab ya nang khangka ba songte sawi ma khainai sungma hambai